بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mga palanggungan haram Islam, Alhamdulillah, yar na isab kita niyo, amuyin waktu na to ini, ang ta magbisara sin parkala hikarew katut kat kaning patantan, karena yung mga ini, lamod siya rin ibadat, insyaallah subhanahu wa ta'ala, sabab na yung pagbisarahan karuna ini, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari masih-masih kita niyo, haamuin lang ta adab, amin kaya tagnaan na mo insyaallah, kalau matalos na to waktu ini insyaallah. Bihayad to, hitok balko na in kapatut pa pindua ko, Syekh Alim Nading, abiyan palitupaddan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangwang haram Islam, yari na isab kami, iwasing ko kalasahan, imalok magbalik kanyo diha tempat mulia ini. Amuin lang ta dimihil pangadjian na paliharan sinumuin pag-ibarat sing kita diha bulan Ramadan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, biarag po sa awang panakapin, pangadjian sing kita niyo tungod paadab, sin pagpuasa. Lang ta biarag po pila episode ni katuan na. Natin yari indiin hadjin amutan sin waktu, insyaallah subhanahu wa ta'ala, amuyan timbiat mga lang ta pagbisaran si kami rin di iban singguro na mo kalasahan, paliharan daw kasi na mo mga adab di hapag puasa sing kita niyo. So manjari mga palangkan hakang Islam, nakapin lang taring mga kaibanan adab, nakaabot na kita pa lang ta hikahang putagto katuan na. Muna tagnaan ko hari pen guro ko kalasahan makasugpat atin tagnaan ko kabon ko na mo lang ta adab. Amin nasabot di kita bini paliharan sin pagpuasa sing kita niyo. Nasabot tilang na rin mga adab al-iksar min al-khair wa qiraatil Qur'anil Karim. Ding mga adab sin pagpuasa singgitan niyo na lang tabo kun hadya mo doon na ka tumutog sokat na ko puasa long mamarahin na kay mo at tinapuasa na ako halam na ako ibadat. Oo, niyan halam ko ibadat. Sa lugay mo nagpupuasa, sa lugay ko nagtatangka ding kagawa sin pajar. Lang tawala pa si masadlop inamon na matasuka at tawal insuka timutugom sinamon lang tamahapon. Lugay mo nagtatangka yadto, of course ikaw di marakan pahala mo sarda ikaw na bilang halaw mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. So mga panahon na kama Islam tiap-tiap bariman biya na sin sambat sinamon hadis taib tong sing kaibanan nabi na mayta daw niya la yasba'ul mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Di lang na pagkansuban bar iman hahinang marayaw sa hingga bang ingkaunan niya dumagpak na palomsin surga. Hati na sa lugay niya riya buhi. Siya biya dagbus maiyan ko na lang tabi dagbus lakak ato bakan diya rahal hahinang marayaw. Katuan. Biya udo bilang tingkabtangan biya dagbus sa biya bukun marayaw rumukon. Sumagawa na amoy atin biya mga long tak na sinamon kaptangan nato. Hatin niya masub salta biya iuhaw yahapdi imbari iman hinang marayaw. Namang sa yahapdi iuhaw hinang marayaw. Na biya sinanikaw yaw so yahapdi ikaw na di sakan sumuhon kumaon. Katuan sa lugay mo wala pagyakan suwan kaon ki kaon na hadya kaon. Na biya dahat tuin mariiman atong magpahinang marayaw na insiya masub siya. Salta uhaw-uhawan siya. Hapdi-hapdian siya hinang marayaw. Ang sabi ito magtuyo tod siya atin lumawan sin hinang marayaw supaya tumauling karayawan niya. So biyan na sinagi mga palangon na kama Islam. Inamon lang tahawak to ko na mumuasa. Inad to halam magkarayawan.
Sartain pahala mo, insyaAllah ta'ala, yaon dimarakan. Halukay mo nagtatangka sin uhaw, iban habdi, iban singkatan na mo yun lang tamakabatal sin puasa, inyan to halang ibadat. Sumagawa, in mag-usaha, mga palangon harama Islam, nang tabi mga businessmen, di saan siya tumutugha mo usaha dyan katuan, mo lang na yaon na usaha ko, sarang na yung kako. Di, in negosyante, in hinang niya, biadagbus, mabaya sa sumideline pa katuan. Magpataod sin amon lang tatuburan sin rejiki mon kanya. Umukab siya mok biha ini, umukab hamok binha supaya manginabok ini nalapat aun pa duwain. Waan sa rejiki niya. Amo yan to. So in bar iman hatungod pa hinang marayaw mikyan suway siya si sideline da isab hinang marayaw hikakanap sin pahala karayawan niya. Amo yan to mga palangon harama Islam. Biasa pa si magsambahayang. In sambahayang lang ta sambahayang 5 waktu. Fiyardo sinallahu ta'ala 5 waktu. Lang tahalaw sing kahanta kupat ka dyan. Sa aon pa mga sunnat, sunnah, si Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa mga rawati binikatuan ha. Ini ni, hipagganap sa ini mga palangon harama Islam sin karayawan, bang muna hinang mga badiyatan, kabliyatan, ay hikakanap sin laong ta karayawan sin amon ibadat mo patuhan Rabbul Alamin. So intaw himihinang kaniya, bidda iban sin wala himihinang kaniya. Amun ikaw timutugad sa sambayang 5 waktu di ko magsunat, okay, di ra ko pagamahal sin Allah Ta'ala at wari di kaladak sin sambayang wedto. Sumagawain amun tao ya uni sa puasin amun 5 waktu sambahayang fardo, kaya tapilan niya sin mga sunat na mag-agbay sa mga palangon haramay sa ming karayawan hirir sin Allah kaniya, deng sin amun lauta di bisan magsunat. So amoyat ko mga palangon haramay Islam. Nalihay ni puasin pagpuasa ta sa lago-lago pahala na magganap ta sing karayawan. Munari na sabot daw naliksar minal khair. Magpataod kaw sin hinang marayaw. Wa qiraatil Qur'anil Karim iban sin pagbasa sin Quran mahamulya. Atina sumaidlen ko mga palangon harama Islam, nagdizikir-zikir kaw, puasa kaw, jimizikir kaw patuhan mo Rabbul Alamin, nag-istighfar kaw, si masabot ka sin subhanallah walhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah. Inya to katan sideline mo hikakanap sin karayawan mo. Sabab na amo yan to. Dahil silwari sabihin mo, nagduruhong na hadjat o na nali silwarong talion, gato, timatakad sinamong pagbubuka, malingkat amon wal, nagtatakad kaw, di marakan ing karayawan mo, iwan, laong ta, kaya kakanapan ing karayawan mo. Dahil mga sideline mo karayawan. Sa amon karayawan sa piyag marayaw sin akama, siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to, biya si magjikir ka, kabalikan ko, magbasa Quran, damikyan. Na ipagbasa Quran mga palangon na kamay Islam, kaya may tasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inkalagwan sa magbasa Quran. Man kara harpan min kitabillah, palahu hasana. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisiyusim makawasa. Amok hadja harf. Dahil hakitab sin Allah Ta'ala, amok letter yaun. Dahil hakitab sin Allah Ta'ala, palahu hasana. Law si Nabi, kanya amok karewan. Sampai Nabi na may ta, wal hasanatu bi ashri amsalha. Inabuk karayawan lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam lipatun pamaghangpusin Tuhan Rabbul Alamin. La aqulu alif lam mim harfun wairun ako nagbaita lang si Nabi. Bukunin na ari kuwat in alif lam mim ambok huruf da, ambok harf da, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Sumagawa lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam ingata in iman kau alif ambok huruf yan, in lam amok harf, in mim amok harf, bangkaw iman alif, lam, mim, tu huruf, magtuy mga palangon agama Islam, in tu huruf yad to multiplyon sin Allah subhanahu wa ta'ala, gandahan kaw katluan karayawan hatu huruf hadja. Subhanallah. So amoy ni mga palangon agama Islam, in karayawan mahinang tahapag basa Quran, sideline mo yan to, hangka na in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbulan sangkato, atin na magbasa kita Quran. Magbasa kita Quran. Sampay miyan in Nabi, in ini sumapa at kay mo, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, adlaw ka na, bangkaw nakabasa sin Quran, mahamulya, sumapa at in Quran kay mo, adlaw ka na, mga ijin pa Allah ta'ala, ya Allah, ando na dili ako, tukuti ako, sumapa at ako, haamuin tao na masaka ko, habulan sin Ramadan. Subhanallah. Amuyat to mga palangon na kama Islam, in laong taring mga adab kakunan hinangunta, hikakanap sin pahalata, hikataud, hikataas sin darajat ta insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ingatun ta balik mga palangon na kama Islam, kapag balik-balikan sin kamiri ha ini, in sulga sin Allah ta'ala, on walu lawang niya. Lambang lang lamang katon ha. On mataas-taas, on labing taas. Nabiyayad to ha. Naman ko mamaya magtupa mo lang ta labing taas niya, labing dayaw, labing lingkat, o din suka malingkat dakatan sa on special to katon ha. Biyayad to kagi na magpataod ka sinamon lang ta amin
sababan hikasud mo madtupa amon sa taas-taas darajat sin surga. Amon ay magpataod ko sin ibadat. Hangkanin to Rabbul Alamin natin niya nag-encourage ka to niyo no sinallahu ta'ala pastabikul khairat. Paglumba-lumba tud ka pay nang marayaw. Hamok ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Parman sinallahu ta'ala pag-us na ka wasar ila magfiratin min rabbikum mangayo kaampunan patuhan ni Rabbul Alamin. Iban pag-us ka mo daw hat sin surga sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na pag-us mo amo rin magpataod ka sing karayawan. Sa karayawan nakaamo haaturan kabayaan sinallahu ta'ala sa mayta minsan sa mataod bang wala nakaamo na bali pasawra. Sa minsan tiyo-tiyo bang nakaamo mga palangwanaga may Islam amo yadto in sa rayaw-rayaw patuhan Rabbul Alamin inallahu ta'ala kabayaan niya amon quality sin agama quality sin ibadat mo bukun quantity minsan na mataod bang pasaw sa minsan na tiyo bang nakaamo amo yadto labi mahal ka Allah ta'ala nalabi namang mataod ang panakaamo pa na jackpot na mga palangwanaga may Islam so ikarwa katuan ding mga adam na dahil nga mga yadto may tain mga sila inilang ta amuin mga bariman lang pero pagbisaran doon na ini mga bariman tungod sinamuin barkala sabab dahil nga mga adab si mga taong pupuasa amuin siyod sin pag-iman himugot ini pag-iman nila alam sindaghal nila pasal in sabab niya rito pasal sin kasi nila pa Allah subhanahu wa ta'ala na impagyanon kasi pa Allah subhanahu wa ta'ala urulon na to impamando diara simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam abi takato sing Quran in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah na bang kamoy sa mabaya inihibalik sinallahu ta'ala lasa niyo kaniya lumasa siya kaniyo na hati niya akad kamulong sin Rasul haamin uno hakakahinang ko aming piyangdakan sinallahu subhanahu wa ta'ala supaya niyo madawha na amo na yung mga nagkasabot na mo ito rin ha, pila adlaw na yan, law ka siyabot habi ang magpataon sin amal ibadat sin kita niyo. Bihan. Naman jari, law niya, in amuin makad kita roon nakakain ng isab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dumatong isab in rahmat sin Allah ta'ala katutan niyo. Tanda sinamin kasi sinallahu ta'ala katutan niyo. Dahil hindi naman halaw man sin gumi ini sampay kita niyo pakain-pakain abutan na to. So beta sinallahu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. In ikitab harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam at niya wayroon para sa babanhang kanamo kau dia in maksud namo ang kanamo dia kasupaya in rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala mabut madto pakatan kaalam-alaman sinamin kuno ini sinamin lagta dunya sampai na paadlaw akhirat. Nabat impagtuyuan ta magibadat kita supaya madawhat nanto in rahmat sin Tuhan Rabbul Alamin. Bukon sa jari halaw man sing gumi sampai rahmat halaw sing kubul labi-labi na to adlaw gana-gana. Insyaallah. Amo tinami ini kiyukuan tanyo. Iapas na to lalawag na to magtubihan. Nasa beto subay kita ini makadito kaamoy in pangdaakan sinallahu ta'ala kato tanyo. Amin lang niya lakad ka na rakumpi Rasulillahi uswatun hasana hati niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam amnain uupihan sa babing katan siya butay ni kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha bulan sin ini Ramadan sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam lomta bangha waktu sin bulan Ramadan na di mo siya kakuanan kaning katanhinang siya inunahan sing katanhinang bihan bang siya magpuasa biya sa kaulawla di mo siya kakitaan biya in siya maguno magiftar bihan sabab bihan to in kita hadya bihan pasal siya namin lasar isab sin Allah sin ini Allah Ta'ala muna na iwan na sin daak niya amuin gantaon kato sa diyan manjarita mara madtuwihan sampai maglang siya ha ambok sahabat si mukat kanilong niya ya Rasulullah inako kakausan ko magpuasa adlaw-adlaw long niya ayaw long niya bihan sa doon na hadya kaulong niya bang kanta ini kuan di mo lang niya kakausan di lang niya Rasulullah kakausan ko di lang niya bang sa upama bat bihad ko imbayta mo kakausan mo singod na hadya kau ha ini hambok nabi Nabi Allah Daud alaihissalam fa innahu yasumu yawman wa yuftiru yawman
bihan. Pagpuasa sa nabilo daw. Na inati na gintil-gintil. Gintil-gintil. Alternate ba? Hambok adlaw, puasa hambok adlaw, buka. Nabihan to. Naman jari, in tungod paparkala, hangkan na in Rasul ini rahmat, ini paumat niya katantan. Bang kita murul ha aming kakahinang niya. Sebab biya ta si mga ulama longta, bang siya pagbisarahan mo, kahalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aming pagbisarahan na dyan siya. Subhanallah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam. In akhlaq niya. Katantan ito. May nang matubiya. Pag ubos, bang mo pangadji o ni namin kahalan niya ito, may nang siya zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, wayron lukpas. Way malukpas. Wayron lukpas. Na banglaw niya ini panganalon mo mareho, in parka diaranya, bang biya din yung pagdanya, sinamin pag-akamabihan, kumusuki sa pag-iman mo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo yan to hindi nga mga ini mapatutta, ini urulun, bihan. Hangkan na lang niya, ini to katan subay, hinangon mo siya, kudwa, hasanah. Liman ka na yarjullaha wal yawmal akhirah. Hay siyo imabaya, sumampay siya magtupatuhan ni Rabbul Alamin. Halong kasanangan siya. Halong kakuyakan siya. Amod to yung maksud niya. Na amo ito. Na hasabab ito, dahil sa mga adab, amin sumuno lang niya, alishpa alal pukara, istishar ni'matallahi ta'ala bitawfiq wa ta'a. Amoy ini yaon long ta biya kimukuan halom sindaghal mo ba in pananaman mo sinamin biya mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan amin ini kabayaan mo tumadawhat mo hirul kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap on nikmat dumatong kay mo may nang mo pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala mantuwihan ninya to ibadat dapat doon hamin mga uno-unuhin ang bihan, kumugdan kayo mo, inya to katantan, mahinang siya ining ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siwo daha kasigpitan, siwo daha kahayangan, inya to katantan, mahinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa babang kasigpitan, magsabar. Hakasigpitan, magsabar. Sa bukon sa dyan magsabar doon, alam kasigpitan, magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin pagsukuran niya rito. Pasal sinhinang niya ibadat. Subhanallah. Impagsabar niya. Kita ko yan. Na inyo ni siya ini taod-taod ni alta mantubihan, pagsukuran niya. Dahil nga pagsukur niya, magsabar na isa. Siya. Magsukur siya, sinumandihilan siya bihan, diulan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, undun kanima taod alta, bihan, sa ta magsabar siya, di niya hipaggas tumadto pa amuin, hikalop pa sinamalibaran. Ano ipagdulhan sa tapson niya? Bukod sa pagkuhan sinapson niya. Biyan na si mga kuhan. Aun waktu, yung mga tao takasin biyan, mahinang sabag hikapagang simpagpasampay sin kasabunalan. Kati ko no bang amin ini kawaon mo katan mang hinduin tawlaw. Uwas gastuhan mo sin alta, inya doon imating Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod niyan kuhan. Mundar ka pa to. At nakatabang siya. Nakatabang siya pa mo inlaw ta. Nakatampan siya. Sinamon nakatampan. Paglanyot sin araw. Usim pianabang niya, ni mating Allah subhanahu wa ta'ala. Kanto ko no yan. Nauno na ba ini sambong ni hadlaw akhirat sin bihadlaw. Na amo yan din. At mas'ul sa katong Rasulullah ta'ala. La ilaha illallah. Ambok kusing. Biring sinamin sinya on katah niya surukan niya. Min aina iktasab. Ila aina anfaq. Dahil hindi mo iusaha, dahil halal na ka, iwan piya harap mo siya pagkain, piyak na pakas. Subhanallah. Pagkarayawan na ba? Ngayon mo ba ibadat? So siya mong ganli ka tuwan. Masya Allah. Amon panghati mo, wat dong mo, nagnapakagaw yung pahinang maraya. Pahinang maraya. When mo kaingatan, pahinang mangi. Pahinang mangi. Sa bangko, ti mabang patao, amon laong tagaman mangnubo, manglara. Sa babin, ini matamin yun kay mo yan to, nakatabang kaw, al-muawana ala, man yasuddo, Ansabilillah. Nakatawang kau sinhi katampan sindahan harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin kiyawa mo mang hindo bihan, magpasampay bihan, amin tao, ini buko namin pang hindo nila. Madtuwihan. Na, amo yan, hindi nga mga ini kalawangan na kula ito. Sin manusia. Na, in mga sila ito, amin pagyan dunhaon, alistishar, ni'matallahi ta'ala, bitawfiq, lita'a. Amoy ini bang aun nikmat kana naman nila
Suway at tumahinang nila pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pangayuan nila taupik pa Tuhan Rabbul Alamin. Habang maning kataninang niya ito kumugdan. Doon nakabayan si Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan ito in laong ta. Ini. Deng ha mga pangadatan si mga sila bariman. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Namo yan ito. So amayad to mga palangon harang Islam, sabat siguro kalasaan ngayon doon at inihapalihalan sa mga nikmat kaya lugar kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatun ta ini ni ya lugar sin Allah ta'ala kato. Piangan dul sin Allah ta'ala kato ni. Piangan dul kitaun kau serta ibtila yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandasun kau sin Allah ta'ala. Biadiin kau nagpupiksa iwan lang ta nagpararan sin nikmat amunyan yan lugar kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natumtuma sa patikatuan tiap-tiap mo tatukalan kusing. Dahil nga mga nikmat, lang tayo mga ata, Diyos kayo mo, inyan, asuwon sin Allah ta'ala, bang haon mo, iusal, bang haon mo piyag napaka, bang haon mo piyarakan. Amayat to. Nasampay amon lang ta, minsan kau nagniat, long munyat, pamarayaw, bang isabin ka, agi, sin lawayan, sin hinangyan, buko na mo lang ta, nakaamo, nagsusulang iwan sin amon lang ta, kawayaan sin agama, kawayaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungod amon lang ta agama, na inyan, mga palawang agama Islam, di mo ka na naman, ini kau tuwi, nakatawan kau kamay, naglubo sin agama, naglubo sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kimawa kau mga tao lang, amin manghindo sin pag-agama. Sa, bang mo kita ni sabihin panghindo, mga panawan na agama Islam, malayo, iwan nakasisiha, dahil hapamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa may tanasabot na nakauna, in pag-agama, so ay itiba hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangarad, ha laong tapamandu aturan amuin pia sampay pia rakbus sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tungod pag-agama amo yadto in pag-agama na sabot laong tanapatarang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab in kuan niya hangkan kita makasabot si mga yadto. Ha zaman na to ini do kay ingiban sin zaman sin timpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan hatungod sa sing Quran, pag-ingat sing Quran, iwan pag-uno. Pag pangadji sing Quran, do kaing naindahanan niya. Biha. Hindi ka to hajaman na to inilawi-lawi na. Malayo na rin malayo. Inaabot sin manusia. Ubos, nakalayo na isab siya rin hamin aturan pang Hindo. Biha. Sablong niya, mga mag-ingat sing Quran bihaon. Hangkan siya mangadji sing Quran. Mabaya siya ini hipang daog ha mga tao. Ini kabayaan niya raupon. Perkala pangadyon niya biha na supaya siya sabi mabanto biha dahil dah mga kaiwanan biha ingaton niya unulong na ini ni secret halom sing Quran niyo amuin secret imaksud niya yato supaya siya mabanto biya si mga magbasa Quran si mingod kaw biha singod-singuran mo basahan sing katan inya to di mo tumadawhat in karayawan sa mayta bangkaw sumambahayang karena naningot-singod kau sin amin ini suara sin hambok tao impiang ngangal mo amindahan niya sebab maksud mo paamuhon mo way tadabbur dito ka way yung tadabbur di mo karunduman tiap-tiap ayat biya basa sabi nurulong mo amin pamasa niya amun tono wala amindahanan niya ang paboko na matimpang Hindo waratil Quran tartila impagbasa mo suway mo amin jajang-jang in tiap-tiap huruf yaon sabab dilan sin Allah ta'ala pahala in tiap-tiap huruf nasabay mo pa kugdanon in pagbasa mo doon hamin huruf yaon misandahan mo na ay nako maglagdahan do ka bang iko'y ini magbasa kanya maramo in maksud kataan sabab iingat mo bang biya din in pagpagwa sin huruf yaon hasupaya maka mo in 100% ini biha napag maningod-singod ko inilang mo imbasahan ni kuan inimbasahan ni kuan singod-singod ang katan ang pamuriya palom sin ibadat lupas katan but bita sin Allah ta'ala kato apala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqbalu uno yan lang niyo di mahita ka muri magtadabbur di niyo ini panuknukon palom sin jantong niyo bang unin maksud sin ayat yaon ataw lang niya nalagsak ning jantong niyo rin na makatayman nakita ko yun na in mga yadto na impiyag bigdaan yung mga kasahabatan ini nagbayta sila kato mga sila laong niya in sila mangadji kami lang niya dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam dihilan na kami ang puampu ayat hipapa memorize kamo bang namo ma-memorize na hipahati kamo bang uning kamaksuran niya
Sinang po ayat. Sinang po ayat. Bang namulong niya kaingatan na, inang po ito yung kamaksuran niya, subay na mo hikapag-amal, ampa kami palatunon si Rasul sa parukay ng ayat. Kita ko yan. So, in kanila, hangkan sila mamasa sing Quran, ingaton nila, bang windakan sing Quran kanila. Sabi ka muna, Maksud niya mag-amal. Ikaw nga, kung risala yan. Ang amal yan. Iba naman. Adab yaon. Uning kabayan sing Quran, hipahati kayo. Ipahati kayo. At ini, asupaya makawa mo, imaksud sing Quran. Imaksud, ba't Asupaya mainang mo ipag Dumagbo sa ginhawaran mo. Asupaya mainang mo ibadat to. Na bang mo riyan to, ini ka maningod-singod na dyan, siyo mamas sa magtubihan. Tapos Nalawak ipagpantog ka mo pa. Ipagpantog mo. Wailong na imingat ikuan nito mamasa. Masya Allah, ikuan niya tulong niya bang mag-explain sing Quran. Masya Allah niya. Wailong paguro na ka, nilihil pangadyan, bisim pangadyan niya ito. Masabot na lon yung kata na lon sindun niya yun. Ay niya to, kabantukan kata. Bihan. Naman to. Yurido ayyuh madu bimalam ya palu. Kabayaan nila mabantog sin wayron na inang nilang sumunod. Ay nakahinang sila Quran, hanggang sila pagbantog nila. Sing Quran sin Allah Subhanahu wa taala yaw. Amo na, koreko. Nasubay hadya karon men kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga katote manguran. Ayaw natulog pasun in amal dihil kato tayo labi-labi niya bulan Ramadan. Masya Allah, lamod siya rin haamoy. Hikapusog sin pag-iman sinabok Muslim. Pagbasa sa Quran. Insyaallah. Amo adto inamin sulay dungdungan na to. Biya na sinagi na inhat ko magbisara pasal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadat. Ibadat. Bang mo pangadji uning kahalan niya, Masya Allah, inya to katantan zikir pa Allah Subhanahu wa taala. Biyan bang mo urulon ing kakahinang niya biya din sina ginang aturan, biya na si mga adab ini. Bang biya din sina ginang sin aturan nito katantan. Inya to Masya Allah, hambuk na kula amal pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta, ikakusog sin pag-iman mo. Bang makusog na yung pag-iman mo, wayroon na malukpas hinang. So, iniat niya katan may nang niya ibadat. Wayroon na ma-reject. Wayroon malukpas. Diyan. Asabab ito, dahil nga mga biyeta doon ka ito, anong tayo sumunod yun? Al-ispa, al-pukara, wal-masakin. Hati niya, biya nagbubutol ka bang kakitaan mo miskin biyan biya di ka ini uno ba ini biya di tumutok in parasahan sinamin uno mo yan to kanila biya naglilindo lang sinini kuan yaon naglilindo ka naglilindo ka sing kahalan niya bukod tutugin hal bukod sabab na biya di ko mapakali sa hati niya na siya tulungag ka ran bangway roon makuot mo alam simbol sa mo mamikilan ka mga lagta o isuin makatabang ka niya. Ibadat mo. Iban sintao amin timabang ito, ibadat niya raisab. Nabang aon, way pagkuan. Magtuy, kawaon yung alam simbol sa iruhal. Subhanallah. Biha. Bang siya kasuisyo lang niya aon mga miskin dito. Dumakag nagto. Tumabang. Pasal sinamin siya pa kayad to. Bihan. Amun di maikalam sinagal niya. Kana, Ustad Ibrahim Ghazali yan to. Nagdihil sa example. Yung pag-iaraman siya pa kalong. Naamoy kuan siya pa kaharap pa kamay bansin siya pa kaham. Piyang hiningod niya sinhambok babae. Amilong niya tunang-tunang mulong niya. Banglong niya mamayta kay murmatong ako bihay ni. Mga hangkabulan pa rin nasa kanto muna. Nagtatali na ako kasi pagdatong niya, din yung pagbak niyo in katanin, tamungon mo bang uninisulong mo in katantan matubiya. Nabiya long niya sin bar iman, bang tungod paparkala biya sin pagdatong simulan Ramadan. Unuin hinangon niya, unuin kuanon niya katan, nagtatakaman na siya, unuin hasupaya mahasil niya inya to katantan. Insyaallah. Dati kuno yan. Amo ating pagyanon syafaka al-fuqara wal masakin. Al-fuqara wal masakin. Subhanallah. Na. So amoy din bar iman ka to. Nagbubutol ba siya? Nagbubutol. Niya amoy mga tawar hajat, mga miskin, mga fuqara wal masakin natin niya. Amon bukod namon sokat na siya makansob atin na agbos okay na kanya sa minsan pa siya makansob awon bukod na diwala sa kaya kansoban sa mayta tali ni mga tatay mo dihilan maanalo mo bargantong injantong niya amang to kay mingkod niya kay wala namon ta barhajat okay so amo yan to so amo di pa na naman katwa na inyad to biya nagbos may evaluate mo sa palanggon na may sa ginhawaran mong hauno ka long ta darajat na kabutang atawa uno in long ta akhlak mo yan pangadatan iwan sinamon long ta mo in pagkatao mo dahil baha ka rin ang mga tao marayaw to mangi
Dahil ba kung mga tao lang sin magbahasa maiskot at walang talagbos amon mamura. Biya to katuan. Sa bangin pa na naman mo biya to amon biya dagbos bangon kay ingatan mo tay manghud mo bukom marawin hal nagbubutol ka kaniya meaning dahil mga adat sa royo yan dun kayo. Sabab na concern ka tay manghud. Subhanallah. Amo yan to ha. So amo yan to iban bubu katuan amo in sa rayaw lang ta dahil mga amuin natija sin pagpuasa. Natila sin pagpuasa hati na mahinang kau tawa mo in long ta maingat kau kumasi umulang kapag kahimungano siya. Amo yan to. Sabi nagbusa long tayo waktu ta Katoy ko no, aming mga bukon Muslim ya, maabot sila tumangis, madtutumulak pa Afrika yan, tumakakita sila si mga tao amin baradat, pagkaon miskin, pakir, madtuwihan. Tumangis sila sinaming lasan nila mga tao. Magda sila pagkaon madto. Inya to bukon pa sa ibadat nila. Bukon pa. Di mahinang ibadat. Sa baboyron pangarat sa Boy pangarat sa Allah Ta'ala. Sa sumakawa yawnin sa pagkahalong sindagal nila. Masya Allah. Naamo yan to mga kataw tayo mamuran. Miabot ni sabihin waktu na to, nari na kayo magpalukay supaya ini mabot na kato in tiyatakan-takaran na to inshallah. Itokbal na mo Ustaz Abdullah dito yato. Kali tapadal siya dito. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله